Bombo, makisalapi ka ba? Maaram ka ba? Maaram ka ba han mga animals ngan plants nga featured ha mga bago nga gawas nga kwarta hiton Pilipinas o adto mga made of polymer banknotes? Yan na nga Dominggo mga kabombo, Hibaruan ngan kilalon naton ang mga hayop ngan tanom nga aton makikit-an ha mga bago nga gawas nga kwarta hiton Pilipinas. Sugad na iton 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, ngan 1,000 pesos. Shahan ha 50 pesos. Maaram ka ba nga makikit-an ha bago nga 50 pesos ang taal lake, usa nga isda, bukad ngan leopard cat? Haatubangan o front side iton bago nga 50 pesos, makikit-anan usa nga endemic subspecies ngan vulnerable Visayan leopard cat. May ada ini scientific name nga Prionailarus havarensis sumatranus, hadto in classified ini como Prionailarus bengalensis rabori, pero pag-ihahan panahon, ginlakip nala ini mas darudako nga grupo amo ang Prionailarus havanensis. Ang nasabi nga wildcat in endemic la mga isla ito Negros, Panay ngan Cebu, karigsid ngon aadtula makikit-an ha nasabi nga lugar ini nga Visayan leopard cat. Na simbolo naman inihin kusog, pagiging mausisa o curious, self-reliance ngan pagiging independente. Makikit-an gihapon ha atubangan han 50 pesos an usa nga bukada. Amo iton Vidal sa lanutan nga may ada naman scientific name nga Hibiscus campylosiphona. Kaparehas inihin pamilya bukad nga gumamela. Makikit-an iton Vidal sa lanutan habugos naman nga Pilipinas. Haluyo o reverse side naman han bago nga 50 pesos in makikit-an ang Taal Lake o kilalahad to como Bombon Lake. Ang nasabi nga lawa in nahimumutang ha probinsya hiton Batangas. Labot lahini in makikit-an gihapon iton native malipoto nga may ada naman scientific name nga Caranx ignobilis. Usa ini nga klasehin isda nga makikit-an ha Taal Lake. Pero bisan pa man kung native ini nga klasehin isda, ang mga issue iton overfishing nga naurokyan hinisugad iton mga fish cage sa Pansipit River in nakakaapekto ha populasyon hini. Ikaduha, ha 100 pesos. Maaram ka ba nga makikit-an laha Palawan nga nauubos na ang pikak nga makikit-an ha front side han 100 peso bill? Ang pikak peasant o Polyplectron napoleones o mas kilala ha tawag nga tandikan nga makikit-an ha atubangan nga side hiton 100 pesos in makikit-an laha Palawan ngan endangered na ini nga klase, karigsid nun nauubos na. Narepresenta naman inihiton kahusay, kakusog, ngan pagiging graceful. Makikit-an gihapon ha 100 peso bill ang Ceratocentron ficeli, usa nga endangered nga klasin orchid nga may ada kahel ngan bukad nga makikit-an laha Luzon ngan Negros. Samtang haluyo naman nga parte hiton Kwarta in makikit-an an iconic nga Mayon volcano. Nahimumutang naman ini ha Albay Bicol kung diin orhi ini nga bumuto didapalahan na kalabay nga February 4, 2024. Kaupod ini in makikit-an iton usa nga ringcodon typus, usa nga whale shark o mas kilala ha tawag nga butanding. Ang mga butanding in mahini nga nagius, usa nga filter feeding shark ngan ang pinakadako nga nabubuhi nga klaseng isda. Ikatulo, ha 500 pesos. Maaram ka ba han mga hayop ngan bukad nga makikit-an na 500 peso bill? Makikit-an ha atubangan han bag-o nga 500 peso bill an usa nga Visayan spotted deer nga may ada scientific name nga Rosa alfredi. Kilala ang bugso ka makusog kini nga senses nga nasimboluhan ka klaro ngan kasiguraduhan. Ang nasabi nga hayop in makikit-an la ha marabo nga kagurangan han Panay ngan Cebu. Pero kritikal na ini nga nauubos, mahitungod iton pagkawarahan ira orokyan ngan illegal nga panakop ha mga ini. Ada gihapon na atubangan nga side iton Acanthipipium mantinyanum, usa nga klasehin orchid nga may ada naman red stripes ngan dulaw nga bukada nga makikit-an la naman ha Luzon, Mindoro, Panay, Negros ngan Leyte. Haluyo naman nga parte han 500 pesos ginpaparayaw ang Puerto Princesa Subterranean River National Park nga nasakop usa mga nagkakabilib nga cave systems
nga nagpapakita han mga maghusay nga limestone quartz landscape, malimpyo nga natural nga kahusay, ngan ang bugos nga kagurangan ngan kakaiba nga wildlife. Makikita gihapon ang Tanignatus solutionensis o ang blue-naped parrot o kilalahat tawag nga pikoy, kundiin kritikal na gihapon ini nga nauubos, mahitungod iton pagkawaraahan ira mga Orokyan ngan illegal nga panakop ha mga ini para himuon nga hayupan. Ngan ikaupat ha 1,000 peso bill. Maaram ka ba nga ang 1,000 peso bill ang pinakasyahan nga polymer nga kwarta ha Pilipinas? Ang 1,000 peso bill ang pinakasyahan nga polymer nga kwarta nga gumawas sa Pilipinas, kundihin syahan ini nga ginpagawas sa publiko hadtong Abril 2022. Kapareha sa mga sumunod nga polymer bill in makikita gihapon na 1,000 peso bill ang featured nga hayop ngan mga bukad. Makikita atubangan nga side iton kwarta ang pambansang ibon han Pilipinas, amo ang pitikupaga Jeffrey o ang Philippine Eagle. Nasimbolo ang agila ha kakusuggan ka isughan mga Pilipino. Sugad man ha pagduduso hinihin kagawasan o pagiging libre. Kaupod hiniin makikitaan gihapon ang pambansang bulaklak hiton nasod, ang jasminong sambak o mas kilala tawag nga sampagita. Nasimbolo naman iniha kalimpyo, kasimple, pagpapaubos ngan pagiging marigon. Haliyo naman hiniin makikita ang Tubataha Reef Natural Park. Iniin usa nga protected area han Pilipinas nga nahimumutang habot nga ihiton sulo area. Ang Tubataha Reef in usa nga pananglitan iton usa nga atoll reef nga may ada hitaas nga density hiton marine species. Ang North Islet in nagsiserbi nga salag iton katamsihan ngan pawikan. Ang nasabi nga lugar in balay hiton malimpyo nga coral reef nga may ada mahusay nga 100 meter perpendicular wall, haluag nga lagon ngan duha nga coral islands. Ada gihapon haluyo nga parte iton kwarta ang native South Sea Pearl o ang Pinctada maxima. Labaw pa ang South Sea Pearl in ang pride ngan honor nga darahinihan nasod Pilipinas. Gindadarahan na sabi nga hiyas ang espirituhan nga tanan nga nakiparte ha pagkultibar hini. Sanglit usa ini nga simbolo hiton nahitatabo kun ang tawo inagihimo kinauyon hag kalibungan. Naribong ang nasod kun gintatagan tahin dungog ngan gintitipigan ang mga butang nga nagihimo ha aton kumuusa nga Pilipino. And that is all the animals, plants, and places featured in all polymer banknotes in the Philippines. Ano man, maaram ka na? Now you know. This is your MKB segment presenter, Bombo Vero Ocasla.